Sagudayan nga ron ti surat ni Pijong Anapauluan na isang sangayan nga imon. Dear Cousin. Sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasarita kasin yung kablawang kaman iti naragsak ngal daw kastameten kadigiti miyembro iti Nemars Studio Family. Kastamay kablawak digiti padak nga dumdumngeg iti naragsak ka panagbibuyak ken panagdengeg kada di pakasaritaan nga iburay ko ita nasabi ko akalpasan nga maibasa ket agkidawak iti balakad yo. Dua atawen pailaeng agdenden na kami ken ni Wendy nga asawak. Kalpasan nga nagkalaysa kami ket addaan kami iti maysa nga anak. Ket ditoy nga rumrumwar ti us-usto nga ugali na. Nagbalin metten nga naimon ti asawak kasinyong idinto nga bayat ti panagden nami, bayat ti panagam-amumi ket saan kumet ninamnama nga naimon isuna. Kadagitoy laeng nga nagbalin nga naimon ni Wendy. Ket patsek nga tisipod na ket idi nakinaed wenno nagyan ni tatang iti balay mi. Addan tallo atawen nga masaksakit ti amak kasinyong. Ket gaputa nagasawa moten ti adingek nga ni Perla ket nagpagpakaasi kanyak nga mabalin ket siyak ti mangaywan wenno da kami ti pagnaedan ni tatang ket gaputa nakaanak meten ni Wendy nga asawa ket gaputa saan damet nga unay nga naggam-am mo naging close imanugot mo ti asawak nga oray no amuna nga masakit ti amak. Isu na laeng tati sakit ti amak kasinyong ket addan kabaw na agkabawen. Ket ditoy metten ti nagrugyan ti panagimon ti asawak. No anya ti wenno asinno ti pagimunan na. Dayta man ti ininuten nga isalaysay. Tang, manibo dita, gyang kayon dito'y balay mi, kini, bakit ko? Kentap na no, makadenayo mo dati, apo ko yo, nga ni Junjun. Junjun. Wen, iso tinagan ti apo ko yo, di ka din malagip. Ay, naganak mo't laeng ayan ni Angela. Sino nga Angela? Ay, kwa. Saan nga ni Angela ti asawak, tatang? Saan ka di nga ni Angela? Ti kaya na yat mo, anak ko. Idi dayjay tatang. Ngim nabayagan nga natay ni Angela. Di ka di malagip. Ay, saan ko malagip? Sino nga rin ti asawa mita? Kat ni Wendy, tatang. Nakita yung ni Wendy, niya mamuk kada kay idin. Angim siguro, gapo iti sakit yo, kat saan yung nga malagip. Angim ita, agdeden nata yun, iti may sa nga balay. Kat sigurado nga, kanayon mo ton nga malagip ti asawak. Wendy tinagan ti asawak, tatang. Kat Junjun met ti apo ko yo. Ay, napalan nga ron ni Angela. Sayang ni Angela, nasingpat. Kinisuti na ngay aywan kanyak ide. Malagip ko nakaanos launay na ijay nga nubyam. Ati amo ka katison ti maasawam. Hape nga saan nga iso ti nasawam baraw. Talaga ka di kasta ni tatang mo? Ha? Uwan bakit? Nakaro nga talaga, hindi sakit na. Ananusam ko ma. Urino kasta nga
saan na ka pa'y bigbigan, uno saan na kang mabigbig, nga si ka ni Wendy nga asawa. Ngayon, sigurado nga, kalpasan ti manong aldaw laang nga agnaid ni tatang dito eh. Sigurado nga, malipatan ng tunde nga Angela. Dito ex ko nga pimusay. Ama, si kanto tibigbigan na, nga manugang na, nga asawa, nga ama ni Junjun nga apo ko na. Alam mo, anusak, ta masakit nga rod ti amam. Kat sabi ko ta iti mabita panawin, siyak nung tibigbigan na nga kayan ayat mo, saan kat nga DJ ex mo nga pimusay. Uwan bakit, makita mo ni tatang, talaga nga kabawan, isungaw awatim ko sana bale, saan ba't kidi nga narigat nga iwanan ni tatang, kaya may mat pasyaran ni Perla, no dagundaway na. Alawan, lakay, awan ti problema kanyak, kaya't kumot nga maisingid ti bagig, iti amam, tapno ti kasta, siyak to ti bigbigan nan, nga manugang na. Sige, mga tinga ro din. Tang, di ka di tuloy ti manganen. Ay, sanan, napanan ni Angela, yung kami kumagpaangin di tarwar. Kumusta mo ti umuna nga aldaw nga panagnaid ni tatang dito ayan yung manong? Ay naading ko. Diyan ka mo no, maluksaw ni manang mo nga Wendy itay awagan ni tatang iti Angela isuna. Ay, saan na ka di nga malasin no malagip ni manang Wendy manong? Saan nga ron? Iti bagak yung kuhan na tinagan nga Wendy kasla din na pa'y namam mo. Sa bagay, adan sakit ni tatang idi niya amom kinkuhan na. Idi inyawid mo diya balay. Kat saan kay mat unay nga saan damat unay nga nagkankadwa tana bimukod kay mat. Iso pa uray ti apo ko na kat di na pa'y malagipan. Alakit ananusa mo manong. Takas tangaro ti sakit ni tatang. Sa bagay ko na ti doktor, barang no kanayon kanu nga adda kasarsarita na. Kat agsubliman la ti memory na. Barang no mabigbig naman la ti tao ti aglawlaw na. Kumaa. Madimit ti riknak. Ngagas na saan na mabigbig ti asawa. Ti manugang na. Ti ama ti apo ko na. Adan to pa'y gundaway nga dinak malasin ni tatang manong. Iso nga awawatin yung adlatan. Ti importante, kat matumar na ti agas na iti osto nga oras, bilinin mat ni manang Wendy. Kat detipandangan na, wen, imbagak yung kwanan. Sa bagay na anos ni manang mo Wendy. Ken, iso na mismo tinay ibaga, nga kayat namot ngagnaid ni tatang dito yan, me. Tapno no, may asidig mo tirik na nakin kwana. Ala na saya at manong. Ala karod, inakarod agpakadakin ni tatang, tagsubliak man no adagundaway ko. Ala sige ading ko. Agyaman na ka. Problema nga talaga dito pare. Kapay mang mimot nga di na malagip ti asawa mita. Nga dilaing ex mo nga nabayagan nga natay ti malagip ni tatang mo. Sungarod, pare. Ay, bakit dita man nakawat ti asawa? Bakit dita saan na nga kagura ti amak? Amo na mat kada sakit na. Patsik nga no agbayag ket. Nintumat laing Wendy, tibigbigin ni tatang asawa. Baring malipatan ng ni Angela. Talagang kanayon nga iso ti kanayon nga iso ti bagbagana. Kanayon na biro kan ni Angela, uray no si sasango ti asawa. Nasakit mo tinakam na ano kas jay. Mauawatan naman. Una, ang imja ka mo no, aginggat kanot
patinggan ti panagan-anos na. Aging gaita, makalawasan nga agyan ni tatang iti balay. Angela pa'y laang ti awag na iti asawak, imbes ko mga Wendy. Kat paragriknak, kas lagtep-tep pala ni Wendy. Hanalay bagbaga kanyak, ngim panagriknak, masursurunan kini tatang. Si Imi mapare, bakakit no awang ka. Kat adarami din na kinatatang mo. Saan mo't siguro pare? Saan nga kasi ni Wendy? Agad na saya ata. Mala, singir pare, ituloy ko to bra. Sige pare. Adakon bakit? Medyo nalataw ka ita Aywan. Nag-overtime kami. Okay. Kwa. Nakadasaran ti ka na. Oh. Nasaya tanong kas na. Itamalain nga indasaranak iti kanak. Kuha nga min. Naibaga kanyak ni tatang mo. Ngay dasdasaran ka no idi ni Angela. Ti kanan na ni tatang. Ket ore ka no pati si ka. Ore no saan kay ka no pengagasawa idi. Basta no iawid mo ni Angela iti balayo. Talaga nga todo serbiking ka. Inistorya ka din ni tatang keng kadayta? When, kanadupit din is istorya na may papankada kayo iti kayan ayat mo. Nabayag nga panahon day jayan, Wendy, bakit? Handa pa yung agam mo idi. Kat naibaga ni tatang mo nga, ni kano, Angela, ti kakaiso na nga babae, nga inyawid mo, nga inyam amom nga kayan ayat mo, nga saan mo nga nasikugan? Anya? Dinto nga siya, sanak la inyawid, idi, naduktalan ta nga masikugat. Kwa, gabuta, masakit ni tatang idin. Ket hanakamot nga mabigbig no, iyam amu ka ken kuana. Tamasakit nga rod. Tikayat ko kumayam amu ka ken kuana, ento no maimbagan. Ang daksang gasat ta saan mo't nga naimbagan. Iso nga sanak lang nyawi di masikuga kon kasjay. Kas sanak lang nyawi di sanak pa nga masikug. Siguro saan ka pa nga sigurado kanyak idi. Ha? Saan nga kas natingkit na saon? Bakit? Kat idi nasikugan na kon, sigurado nga takdiram ti sikug ko, nga siyak ti masawam, no choice kan, insong inyawid na, inyam amunak iti pamilyam. Saan nga kas natingkit na saon? Anya aya detang ibagbagam. Bakit? Inak malamanganan. Baka sabalit pagturungan na dito nga saritaan. Alain ka manganan. Tabareng no magustuam deta lutok. Deta indasar ko nga kanam. Tabareng no saan munton nga malagip ti panangis istimar, panangidasdasar ti makanking ka. DJ Angela nga ex mo nga natay. Unay kamot ten. Sige. Ay. Nagganasan dagid da. Arakupin ka man, bakit? Oh. Abikas na. Agimon ka di bakit? Madlaw ko king ka, kaslag papauyo ka. Kasla agimon ka, kaday di ex ko. Siya? Agimon? Apay ko mga pag-imunak iti tao nga natayin, uno nabayagin nga na idaga. Kasla nga rod, sabali ti garaw mo. Kasla saan ka naragsak nga imayak imbabay iti katre.
kasla saan ka nga maganasan nga, inarakop ka. Kat apay, kasi ka di mo't panangarakom mo hindi, kanay di Angela? O, kunak manusahan ka nga agimon. Abi nga sang kay bagam, sang kapalagip mo kanyak, tinagan nga Angela. Siyempre, aging gaita kat saan mo pa nga nalipatan. Ultimo amam, di na malipatan, deta nga Angela nga ex mo. Si kantulakit din, nga nangiyawid kinkwana, iti balayo? Ti inyam amom, iti pamilyam? Nga, no siguro saan nga natay, kit iso ti asawam ita, isot ka din nam ita, iso tinapututam ko maita. Ay, unay ka matan. May katiman. Agimon ka, kakaiso na nga agimon ka, iti palaing mo't natayin. Saan kamot nga naimon, saan kamot ka selosa, bakit? Awan pekit, di ti malagip ko nga, gundaway nga nagimon ka, no, nagselos ka, iti may sa babae. Gaputa da pa nagtalik ko king ka. Angim kasla, agdwa-dwa akon. Ha? Anya? Anya tikit mo sawan? Agdwa-dwa agno talaga nga. Siya klaing ti babae iti pusom. Si kalaing ata si kangarot ti asawak. Awam mo ti sabali nga babae iti biyag ko no di si kalaing. Baka met no tapelaing ni Angela ti tapusom. Ay, unay kamutin bakit? As awan. Nabayagan nga awan ni Angela ditoy. Gaputa na tayon. Si kalaing ti adda iti pusok. Si kagat si kantulaing. Wendy bakit? Ngata? Api ko mga adda pailaing iti pusok. Tinabayagin nga natay. Ada iso na tilagip ko. Oh, kitam. Kung nagtupay, malaglagip mo lata. Saan nga kanayon? Malagip ko no, may palagip kanyak. Okay, kanayon nga palagip ni tatang mo. Hindi kanayon mo nga malagip. Kasano nga ruden? No, agsubli iti panagayat mo kenkwana. Baka mo't no ma-inlove ka, iti ex mo nga natayan. Ay, unay ka mo't bagat. Umay ka man dito eh. Nag-cute kagayam nga agselos. Tapati na tayo kit pagimunam. Ay, naisang sangayan nga imon da ita. Italaing nga makapuutak. Iti agselos, iti tao nga natayan. Kat siyempre, kanayon nga iso ti isistorya ni tatang mo. Masair mo tiriknak nga siya ti kasarsarita na. Ngem sabali nga tao ti panpanunutin na. Sabali nga naganti isaw-sawang na. Sabali nga naganti awag na kanya. Alagat awatim latan akit masakit ni tatang. Awatim ka din latan may ka dito tabumawi ak. Babain ka dagiti agit ko. Kat natalgid ko matirik na. Nga si kalahin ti babae ti biyag ko. Nga uray no si bibiyag pay, day di Angela. O kita mo, nalagip mo manan. Saan tikit ko sawan, uray no si bibiyag isuna, si kantulata, ti ipatpatig ko. Wan ata mo nga saan nga mapasamak dayta. Wan ata imposible nga agbiag pa'y isuna. Iso nga kung kunam la daytan, saw-sawum lang. Ay saan bakit? Oh my God dito eh. Saan sa nga umanay digiti agit ko ha? Saan nga prusan di kasta? Saan ka nga agimon iti kasta? Awan ti rumbi nga pagimunam. Gaputa si kalaeng ti patpatig ko. Si kalaeng ti babae ti biyag ko. Si kantulaeng ti babae nga balin nga ina dagiti anak ko. Ket nayunan tapay nga rod. Nayunan tapay ti anak ta. Laglagipim ko mabakit. Tinatay kat natayan. Kat awan to ti sabali nga babae. Nga makaikot ti pusok. Kinti bagi si kantulahan. Promise? Promise. Bakit? Oh, abay. Baka matnog agkan na kat. Di
Di dyan nga Angela, ti panunutan. Anya? Saan? Wala tayong palagi pa ni tatang mo. Siguro laglagi pa mo, dedi. Di panawin nga gininagay kayo. Saan ko nakmat? Sige man. Ikatim namin yan ti panunot mo dayta. Bakit? Saan nga rumbeng nga agimon ka? Itinatayan. Ninto man kaming tatang mo. Kanahin lang iso ti bagbagana. Kanahin na palpalagip. Kanahin nang ibidbida. Di dyan Angela. Alakit bebe amlatan. Siyakti ka sa saritam. Siyakti ka sang sangom. Manibo dita. Nudat at tiyag sang sango. Nudat at tiyag kadwa. Saan ta nga dagdakamatan tinagan nga Angela? Mabalin ka di? Saan ta nga panpanunutin di dyan nga banag? Di dyan ex ko nga nabayagin nga pimusay. Magmagamad ni tatang mo nga. Masakit nga road bakit awatim ka natan. Alamay ka. Yeah. Kita? Di ka di magargari ka di. Nakainga rin di armas ko. Ala. Yeah. Pijong lagay. Wendy bakit? Awan ti rumbing nga pag-imunam. Gapot si kalaing ti babae ti biyag ko. Itakin iti agdanayon. Pijong. Mapanin bakit? Sige. Agad-andan, Pijong lakay. Agaling ka! Apo, tinong panak? Kawan na tagong ungol ka, agas asog ka nga maturog. Gagang nga tagayin ni Pag. Isong agas asog ka. Di maapi nga tinong panak, apo nagsakit. Tinong pa ka atap no makariing ka adagos. Amangan mo't no, agtagtagainip ka nga agpaiso. Uwing nga ro, agtagtagainip pa. Kasano nga ro din no ni Angela ti tagtagainipam? Anya? Kasano nga ro din no ni Angela ti matagtagainip mo? Tagkita kayo. Kumpura ng aramidin nyo. Unik ka mo bakit? Saan nga ni Angela tinatagainip ko? Ay, amok pa eh. Baka mat na sweetik mo laang. Baka mat no limod nga kita kayo iti tagainip mo. Anya? Unik ka mo bakit? Nagsarita tala di. Isagbe nga naturog ta. Nagpapasta ba iti ragsak? Ay malay mo. Hindi madama ka nga nakarabaw kanyak. Baka kat iso ti malaglagip mo. Iso ti imimaginam. Taapi nga bigla nga agas asog ka nga matmaturog. Baka kat nung natagtagainip mo Saan? Sa bahalit natagtagainip mo. Damang kamkamat kanyak. Siguro kamkamatin na ka. Siguro kinamatan kayo. Igit ti bye-bye. Siguro ka sa tararamidin nyo. Hindi ala. Aminin. Sipo adan ni tatang mo dito. Kanain mo mat nga malagip, di nga ex mo. Nga uri no natayan ka, ada pala panunot kin lagip mo. Siguro ka, ada pala di tapusom, di nga Angela. Siguro ka, iso tipat-patig mo. Siguro no saan nga natay ka, saan nga tatating nag-asawa. Makay nasawa, naglayan ka po ta. Awan. Kaputa sa natayan, di talaga kay matmatig mo. Unay ka matin. Bakit? Mabaling ka di nga, baliwan na nun di agsarita. Makaturturog ang balahing. Hindi ba ka magat-subyanam ni tagainip mo? Subyanam ni Angela. Angela. Unay mo din. Alas ka, turturog ko lang. Ay. Tang. Panawang kay Pai, nakagubran. Ay, wine. Pijong.
Tang, kano nga yawid mo ni Angela? Ay natang, mabaling ka di tang kasarita kayo bait sa payak nga mapanaggubra. Unak ni Angela, kano mga iyawid dito? Nabayag mo't nga jak nakita ni Angela. Tang, nasino deta? Asino deti kadkadwa tayo diti balay. Diti para luto, para danos. Sino katulong yung kadikin ni Angela dayjay. Saan tang? Iso nga ro, sino nga raw? Iso nga diti yaya ti anak yung ni Angela. Saan tang? Ni Wendy dayjay, iso ti asawak. Iso ti agat na bayagin anatay. Di yung ka di malagip nga nagsakit idi ni Angela. Kaya iso nga rin nga amamwen nyo. Na iso ti asawa, kan iso ti kanayon nga kan kadwayo di balay. Kan numabalbalin kumatang, saan yun nga madakdakamat tinagan nga Angela, nang runa. No ti kasangsango yo, kat ti asawak. Wendy ti awag yo kenkwana. Wendy tinagan na, ti manugang yo. Awanan ni Angela tatang, nabayagin nga natay. Ay, asayang mo ti Angela kaasimat. Nakaanos, nakasaysayaan na dyan nga balasang. Na iso tinangay aywan kanyak ide. Ay, biman mo ni Angela. Ay, iso kumaati na asawam. Pijong. Ay natatang, saan yung ibagbaga deta? Nang runan numangmangag ti asawa. Diako na mo ti aramidik pare. Ultimo, panagturog ko. Panunutin na nga matagtagainip ko ni Angela. Ay, talaga nga problema deta parang Pijong. Kastamad din iti dado mga babae. Nga praning da, no agselselos da. Agem, sabsabali deta asawa ma. Isang sangayan nga klaset imon deta. Tanatayon, ti pagimiimunan na. Isupay kananya nga tati kabuting na. Makirelasyonak iti kararwa, iti al-aliya. Baka amat iso ti amuna. Saan pare? Agimon tati amuna, kit ni pelaeng Angela ti pitpitik ti pusok. Ti amuna siguro, kat mapanpanunot ko pelaeng ni Angela. Yung kinagpaiswan na. Sa kulang mo't nalagip manan ni Angela, di ta nakipagnaid ni tatang iti balay. Yung mo saan kumagat, saan kumat nga malaglagip ka ti ex ko. Na nabayagin nga natay. Nabayagin nga inana ti kararwana. Ang imita, kasla mabulabog ti kararwana, gapo iti panagimimon ti asawak kenkwana. Anya nga ti arami din pare. Anya nga mo. Kasla mamati nga min ti aralya ti asawak. Kasla mamati nga uri no natayen ti physical abagi ti ex ko. Kat adalain nga gwalang-walang ti kararwana. Diya ka mo Kaimon na siguro nga. Wano agselos siguro no agparangkanyak ti kararwa wano al-alya ni Angela. Sabi ko matasaan So, Diyos ko, uri na sumgar ti dot-dot ko. Mabuti nga magkaroon nga makakita at al-alya. Uri al-alya ni Angela, kay huwan na. Nabayagin nga natay ni Angela. Ay, aguri ka. At dati na panunot ko. Anya pare? Yan tangay mamati ti al-alya wenno agwalang-walang nga kararwa ti asawa. Anya nga tanu ko Anya nga ko pare? Basta. Adda na panunot ko nga ramidik pare. Nabaring no agtalnan ti asawak ti panagimimon na itinabayagan na pimusay nga ex ko. Mayat sa. Anya ti kahit masaon manong. Basta, na lang. Basahin lang dito yun. May ikam ti feelings na
record ko. Ta i-play ko to intunuting nga trabi eh. Anya? Kaapi namin manong. Kinimbagang matking kan ading ko. Manong pijong mo. Kaslaklat nga na ita ni. Ibasahin lang mo dita ni. Ikaktot ti echo nga sound effects na. Ikaktot echo na tapno kaslang agsasaulat tangal alya. Api ngamin. Nakarong ti panagimon ni manang mo kaday di ex ko nga ni Angela. Taniwan ngamin tatang. Kanayin na awagan ti Angela ni Wendy. Sakat kanayin nang si istoryaan. Dagiti nararamid mi di Kas gagangay. Agselos ni Wendy. Agapa kami pa eh. Kanayin nga agpanpanunot iti madi. Ultimo pa nagturog ko. Panunutin na nga agkit-kita kami kini Angela. Nakarumot kami ni Manang Wendy. Iba, anya nga tanong kasaritak na taisunan nga awan ti rumbin nga pagimunan na kinasaritak nga roden. Angim talaga nga saan nga dumngag. Dada lang matning. Kasano nga mamati kat ni? Baka may busesan na. Basta, adan to aramidig. Ada aramidig tapno agbalo ti buses mo. Ti importante lang, ibasam deta. Basaem, dito eh. Wen, ibagam lang. Kasino ka man nga asawa itan ti ex ko nga ni Pijong. Ikanta ti eko na tapno kaslag pepeso. Saan ka nga rumbeng nga agimon kanyak? Taadan ti kaayan-ayat ko dito'y sa bali nga biyag. No kanayon na nga panpanunutan saan nga agtal na ti kararwak. Ket no masansan nga kastoy agparangak. Kunana, kasta ti baga, manong kasaan mat nga nakapapati. Ala na ading ko, among mamatmati isuna itil aliha. But ngek lang. Tapno saan nandun nga pag-imunan ni Angela. Agbadoy mo dito, kas nakababain. Kasanong numaamuan na nga siya. Kasanong numaamuan na nga recording lagayam. Saan? Makamuwak ton. Baka kagura na, numaamuan na nga. Kinakuntsaba na. Ay saan? Saan na tumamuan nga sika? Baliwak to dya boses mo. At damat di kiti mararamat ita nga application nga agbalo ti boses. Sa ikaktot eko na. Tapos kasla timik lang na ti alalya. Ape ko mga amon ti timik ti alalya manong. Nakakita ko kuman, nakangigkat timik ti alalyan. Saan na? Kahit ko sa una, di kiti mabibuyat pelikula. Di kiti horror movies. Alan pangaasim ading ko. Rumor ka nga rin manong, kahit nga mangmangig mong i-record ko, nakababain, nagjologs. Ala ka din. Basta ikam ti feelings na, tapno convincing, nga alalya ka nga talaga. Wenen, amuting oras na pag-record ako. Sige, agyaman na kading ko. Abaring no agsardengan ni Wendy nga imon iti ex ko nga natayon. Ay, maglagad din tayo manugot ti kapsat ko. Maring no effective. Maring no agtal ng tone ni Wendy nga imon iti ex ko. Ay, mayat sa. Maturog ka din, bakit? Maturog ka din? Agkit-kidem akon. Mabit lang ta. Dala i-chat ko kalite iti kumpadre ta. Sige. Matultan. Para kuping ka man. Wendy. Si kang asawa ni Pijong. Awan ti rumbe nga pagimunam kanya. Tanabayaga kon nga di sa bali abiyag. Ririribukim lang ti kararwak kaday tang raramidam. Nangig mo di dyan lakay? Anya? Nangig mo di dyan? Ti anya? Basta, nangig ko. Bakamot no nagbidot ka lang. Saman, nangig ko.
ulit at saan na karon pa nga pagimunan. Ano'y tultuloy mo tagimimon kanya. Al-alyain ka. Diyos ko. Nagigmumit siguro tayo dyan. Ay, wala ang paiso. Unangig ko. Nalawag tinimbaga na. Al-alyain na kakano no agimimon kakingkwana. Nilakit di Angela dayjay. Bakit? Baka siguro kat narikna na nga agimimon ka kat nabulabog ti kararwana. Kung nagtumot nga mingging ka. Saan mo nga pag-imimunan, tinabayagin anatay? Sana mabalinda ito eh. Sana ka mabuting hindi alalya. Awanti maramidan data, alalya dalaangan. Anya nga ti aramidan. Ni, happy nga bimangon ka. Sa dino ti ayan mo, si ka, Angela. Uy. Api nga karkaritem di kararwa. Api nga aritem di ararya. Gaputa sa anak nga maalilaw. Sa anak nga paalilaw kada kayo. Oy, sa di naman ti ayan mo. Amok nga mangmangignak. Siguro ti amoyo kat maalilaw dak. Anya? Baka nagtulag kayo iti tagtagainap ni Pijong. Nga, kunwari, but-but ngendak. Uy, api kag tulag kami kuma. Oy, ibagbagaking ka, si ka Angela. Uri na tay kan, sa anak ngagtaliking ka. Bakakit no agawam ti asawa? Bakakit no agaramid kay tiwagas tapno matay maten, tapno no agkita kayo dita sa bali nga biyag. Uy, nyang ti bagbagang bakit? Kukwak laing ni Pijong. Tal na amon ti asawa. Bakamat no sinanibam, ti katugangak nga lalaki? Bakamat no sinanibam ni tatang tapno no tilanagan mo't ibagbaga na? Uy, saan? Ay, agbabain kayo? Agpundo ka kanya, Pijong. Bakit? Apay, api nga kasarsarita mo ten dinatay. Katuwa na, tayo sunat ng iruglugi. Kasarita na kid din. Maturog ka lang aro din. Ay, muna nga taakit maalala ka dagita. Apay, nuhana ko nagimon ken ka. Hankan nga panpanunutin. Gundawayam ton, ti mangagaw ti asawag. Unay ka mo tan. Ay, alag parang ka. Nasasayad og parang ka, agtuos ta. Nga dito nga, agsasao ka lang. Apay, mabuti nga kumaking ka. Ala, agpakita ka, agparang ka. Tapno maambuan ta. Sino nga talaga ti mangipatpatag kini Pijong? At least da kami, da anak min. Di ka na mabain na da anak min. Rakrakan pala ti pamilya mi. Ilunod ka kumaangam na tay kamaten. Ay. Unay ka ba din? Naisang-sangayan nga imon daytan bakit? Ay, maulawag. Ay, maturog ako. Sana ka maturog. Bakit no masali si anak, dayta nga kararwa, dayta nga alalya, dayta nga Angela. Bantayan ka. Alam, maturog ka lakay. Bantayan ka. Saan ko ipalubos nga agawin na kakanyak, dayta nga Angela? Nagrigrigatan ta nga binangon ti pamilyata. Naragsak ta idi sakbay nga nagpadpadlaw deta nga kararwa. Bakit? Ay, maturugtan bagasay. Maturugtan. Bakit nagmauyong tangaduan? Nagtungpalan na kasin yung kimaro ti sitwasyon. Imbes nga epektibo deti panang butbuteng ko haan. Kumarit mo ti asawa, lumaban. Abugit talaga nga, ilaban na mo ti panagayat na kanya. Nga oray no, alalya ti kalaban nan, karibal nan, gud talaga nga, labanan na. Mauyong samot ti asawa kong kurak. So nga nagsurat akadagos ti programam kasin, tagpabala kadakman, sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga matuluyan ti asawa, sakbay nga pati siyak may ramraman, ngag mauyong. No daduma? Maparan-paraningak mo ten. Sipod idin kasi niyong saan nga gidip ti silaw ti asawag. Tapno makita na kano no agparang ni Angela. Siyempre, sana ka nairuam nga maturog nga nalawag nga nakandar ti silaw. So medyo mapuyatan na kayo nakuan.
Diyak mo't kayat nga istoryaan dahil nga mapaspasamak kada kami nga agasawa kadigiti tao ti aglawlaw mi takat katawaan da kami sigurado. Balakadan dakman kasin pa nga asiyo, tulungan dakman, iwanwan dakman kadito nga parikot ko. Na isang sangayan nga imon nga talaga. Tati pag-imunan ti asawa, kat alaliya. Ay. Sabay ko makasin ket nakaited adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag dito nga pakasaritaak, jakam mo no adan nakapadas daytoy, na isang sangayan sapay nga surat daytoy, na isang sangayan nga padas iti biyag. Alakit amok nga dadigiti praning nga asawa ngem sabali daytoy nga level. Sabali nga level ti kapraningan. Iyo na akong dagyaman kadagiti makita ti balakad kadagyaman akmet ken kati anos ken laing mo nga nang ibasa daytoy nga surat ko. Get more power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuy ag problema pagayam mo, pijong.